Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe embukele etindzaba entesiswati la ku SABC lesitethula bukhoma etindlini tekusakata SABC eAuckland Park eJozi nathi leti hambe mbili. So blue lights happens before you meet Mr. Matlala? No, it happens after. Yes. Not blue lights happened before. Before you met him? Yes. Uvele ngembi kwelikomiti lePhalamende lesikhashane leliphenya ngenkhohlakalo kukhwabanisa nekungabi nebuholi lobukahle emaphoyiseni nakutebulungiswa Brigadier Julius Mkhwanazi. What makes us more bitter consoled is when we realize that the case is not just a Kamapulu homicide, it's murder. Lenyukele kulaba lishumi nakune linani lebantfu besikolo labashonele engotini yekhumbi eVanderbijl Park. 47 off 34 against Tanzania. Catchable height but wide of the backward point fielder. Le West Indies ilitfolele nakulele emdlalweni wendlebe yemhlaba yecricket yema under 19 lebanjelwe kule Namibia. Uvele ngembi kwelikomiti lePhalamende lesikhashane leliphenya ngenkhohlakalo bukhwabanisi nekungabi nebuholi lobukahle emaphoyiseni nakutebulungiswa Brigadier Julius Mkhwanazi. Mkhwanazi umiswe emsebentini ngemva kwetinsolo tekubandzakanyeka enkhohlakalweni leyenteka ngaphasi kwemaphoyisa amasipala weGuruleni. Kanti utshelele likomiti ukuthi sewuphilele elivalweni ngemva kwetinsolo labukene nato. Leli komiti liphindze lambuta ngebudlelwane bakhe naVusumuzi Cat Matlala. Mvuselelo Lubisi uhlanganisele umbiko. Lisekela lemphathi amaphoyisa amasipala weGuruleni lelimisiwe emsebentini Julius Mkhwanazi litshele likomiti lesikhashana lePhalamende ukuthi likela mise emsebentini ngeminyaka wa-2023 lapho belisola ngekunika lenye yetinkampani tasomabhizinisi Vusumuzi Cat Matlala ema-blue lights lasetshenziswa ngamaphoyisa lo masipala. Mkhwanazi uthi wabuyiselwe emsebentini ngemva kwetinyanga letinzatfu amisiwe. So blue lights happens before you meet Mr. Matlala? No, it happens after. Yes. Not blue lights happened before. Before you met him? Yes. No. That's why I'm saying this. It's now it's confusing me the way it is. Mkhwanazi uthi umbutho wamaphoyisa lo masipala ubukene netinkinga tekesolakala kwetinsita tekusebenta. Uthi nguye lo waya kuMatlala wamcela ukuthi anikele ngetimoto takhe kulo masipala. Uthi nanoma kunjalo Matlala mangagcina anikele ngetimoto takhe. It's not Vus who came to us. You see, I've accepted, I've agreed, and I've said it to Matlala Commission that I take the blame because I'm the one who went to him and say, members are saying that he agreed. I don't want to, because he's arrested or not, to want to be nice to the committee. I must be honest with the committee. I'm the one who went to him. Utshele malunga lelikomiti ukuthi letinsolo labukene nato tsikameta umndeni wakhe ngazi naye sophila ngekwesaba. My family, my kids and I, this thing has disturbed them, you see. And it is worrying now as I'm here, Chair. My attorney was shot at poison, the one that was assisting me with Matlala and things, day before. It gives me worries now. I can't even move out of the house because I'm being seen as the killer police. Where go I kill people? I don't know for what. Kuyaqhubeka kuhlala kwaleli komiti. Lenyukele kulaba lishumi nakune linani lebantfu besikolo labashone engotini yekhumbi eVanderbijl Park. Kanti licala lalo mshayeli wale khumbi lihlehliswele kumhla wesihlanu kule nyanga letakwethwasa. Le ngoti yenteke ngemsombuluko ngesikhathi ikhumbi ishayisana neloli. Umsolwa Ayanda Dludla loneminyaka lengemashumi uvele kafishane enkantolo yamanje eVanderbijl Park lamuhla. Kanti wethweswe emacala lalishumi nakune kubulala, lamathathu ekwetama kubulala kanye nekushayela ngaphandle kwetimpepha letifanele. Umndeni uthi lesinyathelo lesithathelwe lo mshayeli kumele sibe sibonelo nakulabanye labathutha abantu abesikolo. Lokhu kutabenda abaqinisekise ukuthi imoto tabo tikulungele kuba semgwaqweni nemithetho wetekphepha ulandzelwe ngalokufanele. Kanti ke luhlangothi lwelitiko letemfundo lwetekthutha lukucekile kushayela budlapha. To check ukuthi imoto zethu are they roadworthy to go, because this is gonna happen again and we're not gonna say it was a mistake. This is really not a mistake. What we have realized is that people have for too long neglecting the law, but today what makes us more bitter consoled is when we realize that the case is not just a Kamapulu homicide, it's murder. We are happy that the law is taking its course. We condemn the reckless driving, we condemn the non-compliance. We are an organization that promotes compliance, that promotes safety, that has zero tolerance in reckless driving.
we've got the responsibility as government to make sure that we inspect the cars. We've got the responsibility to ensure that the roads in which our children are traveling on, they are proper. So we cannot be a government that is reactionary, but we need to be a government that sees these things. This is a period where kids are going back to school. We should have done better. But this should be a lesson to us to say that going forward, we need to make sure that no child would leave us on earth because of such recklessness. Dludla uhleli estoksini kusachubeka luphenyo kanti ke nebail akasengakayiceli. Sikubutele ke mbukeli ukuthi ingabe tinjani timoto letithwala abamfa besikolo endzaweni yangakini. Umbono wakho uyalandzela. Nazi nje ke ukuthi na imoto ehamba izingane zami ayikho esimeni nje ke enhlobo abantu abake behambele eDumbe mhlawumbe abahloli beimoto ezokuthutha izingane ezikoleni ngoba asijabulile nje neze singabazali apha kwelicala lethu kuba belayisha abantwana besikolo ngemoto ezincinci so asikabi nayo kakhulu ingxaki enjengale yenzeke ngapha ya eVale. Isimo seimoto ethatha abantwana la ngakithi kusasengcono la isidinga kanyasikazi kepha into engikhalaza kakhulu ukuthi overload inkulu kakhulu uthola ukuthi abantwana abawu4 ngaphambili plus no driver nangemuva izingane zakho nani mangalungiswa lapho ngiyacabanga ukuthi konke kuhamba kahle. Manje bancane kakhulu abalapha ku36 basalayisha kakuhle asikava asiphithiphithi nemoto besisemgangathweni. Ayithina ngakithi eMtuba ayakukho kusabikiwe okubi komalume abathatha izingane zesikole. Mina endzaweni yangakithi eMbombela nemaphethelo kaNyamazane imoto ethwala abantwana ngathi niketa 90% sekuya ngokuthi bona abashayeli badiphatha njani. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Litiko letekulima kutfutfukiswa kwemhlaba netemvelo litawudzinga imali engetulu kwa-165 million wemarandi kwelekelela abalimi labatsika betetikhukhula balinganiselwa emakhulwini lasitfupha balimi labatsintekako kulesifundza. Umphathiswa welitiko letekulima kulesifundza Khethiwe Moiketsi uvakashele emasipala weMkhondo kuhlola umonakalo kanti ke uthi kutawukhululwa imali elisito loluphutfumako kutakula labalimi. Department Bank presentele ucwaninga abalenzile kwatholakala ukuthi kunomonakalo wenzekile endaweni zethu kuma farms wethu across the province yonke. So namhlanje sila eMkhondo kule program esiqalayo sizohamba ku wonke ama district. Silana ke sizonika uncedo kuma farmers wethu. Uma ngireceive le report ngithe ngifuna ukuyihlukanisa kukhona lo ncedo abalidingayo oludinga ama funds anele kunokuncedo lolabudingayo ozodinga ukuthi sibanike manje bazokwazi ukuqhubeka ba produce. So silana namhlanje sizonika lolo ncedo lolo, sizonika ama fertilizer, sizonika ama seedlings. Kunamanye ama farms okufanele sincede ukuthi kwakwazi ukuvuleka imigwaqo bazokhona ukuthi baqhubeke basindise lokho kusasele obaqhubeke basebenze. Kuletinye ke nasibuye titolo. Onke mehla tawuthi enjoy enkantolo yamanje eSt London ngalwesihlanu ngaphambi kwekukhishwa kwesigebo semholi weEFF Julius Malema. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili uma ucetha ukungena ukhethe kahle disekhona hlala nathi. Onke mehlo atawuthi enjoy enkantolo yamanje eSt London ngalwesihlanu ngaphambi kwekukhishwa kwesigwebo semholi weEFF Julius Malema ecaleni lakhe lekudubula sibhamu emcimbini wekubungata iminyaka lesihlanu yaleli qembu lobusosisa Dukashe Stadium eMdansane nga-2018. Kugwetshwa kwakhe kufaka kuphatha sibhamu nenhlavu ngalokungemthetho kudubula nekubeka impilo tebantfu enkotini. Malema umile ekutheni lelicala liyindlela nje yokumhlulekisa kudepolitiki emacala alo asolwa naye Adrian Snyman esulwa ngenxa yekuswelakala kwebufakazi. Snyman naye uthi umsulwa futhi lesibhamu lesasetshenziswa besisekudlala. The case has crumbled before the magistrate and the prosecution messed up the case and they must take full responsibility. But it's always the case. When you pursue politics instead of pursuing the law, whether you like the person or not, you must look at what does the law say, not what are my political feelings or views about this particular individual. That's what makes it a political trial, which
comes to an end today and will wait for the judgment. I-AfriForum ikholelwa ekutheni Malema kufuthi aye ejele ngoba likhulu lelicala Treselona. It's very important to remember that these charges that Mr. Malema were found guilty on are actually very serious charges. If we look at just one example, for instance, the illegal possession of a firearm and ammunition, there have been cases where people have been sentenced to up to 15 years imprisonment for that. Umhlati wetemthetho uthi kungenteka ukuthi Malema aphoqwe ukuthi aye ejele. Ikhona ke ne-option yento ekuthiwa i-suspended sentence. I-suspended sentence yona ithi nangona sikugwebile isigwebo sethu asizuwa phezu kwakho ngalomzuzu sizakhe simiswe nje okwethutyana ude ugqibe wena i-appeal process yakho le uyenzayo. Kulindeleke ukuthi kuphitsiteleke enkantolo njengoba abalandeli baMalema batawuhambela tinhlelo talenkantolo. Linyendile bamfulisele baleni kulandzela tikhukhula eMozambique. Mhlabhlangene uthi lemvula lene emaviki ishiye umonakalo lomkhulu eningizimu yeMozambique. Mengameli walelave Daniel Chapo ugcina ngakayi nasemhlanganweni wetemnotfo eDavos kutatobukana nalenhlekelele. Live leMozambique lisabukene nemonakalo lomkhulu kulandzela tikhukhula letibulele bantu dabuye dashiya umonakalo emigwaqweni emabhlorhweni kanye nakuletinye takhiwo ncandile tibalulekile. Mhlabhlangene uthi usita labo labatsikametekile. 90% of the people in Mozambique live in adobe houses that basically melt after a few days' rains. Health facilities, roads and critical infrastructure are also impacted. So far, the most affected province is Gaza, where I am today, with 64% of the affected people. Tiphathimandla tithi kukahlabeteke bantu labangetulu kwa 400,000 kwalimala tindlu letingetulu kwa 30,000 etifundzeni letisihlanu. From Mozambique, our OCHA colleagues tell us that more than 500,000 people have been affected by recent floods in southern and central provinces. Heavy rains since mid-December have caused widespread flooding in the provinces of Gaza, Maputo, and Sofala. I-UNICEF ithi sibongeliso lelibukhali lesimo saseMozambique. Of particular concern are waterborne, or is the combination of waterborne diseases and malnutrition, which can often prove lethal. Even before the recent floods here in Mozambique, around 4 out of every 10 children were experiencing chronic malnutrition. Nalamanye emave laseningizimu ye-Afrika wakasali ngaphandle kulenhlekelele etikhukhula njengoba bososayensi bathi lokhu kwentiwa kuguquka kwesimo selitulu. Kulandzela inkulumo letsinza insha nekweswelakala kwemisebenzi yasihlalo we-ANC Gwede Mantashe akhuluma nebetindzaba e-SABC emavikini lambalwa lengcile insha yaseGauteng inconote kubamba umshuco lemahhovisini e-ANC eChief Albert Luthuli kuleliviki lelitako mhla tinge-26. Kepha-ke kuva kabanti ngalomshuco etindlini tekusakata sinalindo kuhle yende lohola lomshuco lindo angikwemukele ngikubingelele tindzabeni tesiswati mhlawumbe ungacala nje ngekusichazela ukuthi nativa njani naniva sihlalo we-ANC Gwede Mantashe akhuluma asho letimfo latisho. Ngibonga ukuthi ube nami namhlanje. No, uGwede Mantashe into ayishilo azange siphathe kahle siyintsha yase South Africa, so sibe sathatha isambululo sokuthi sihlangane siyintsha sokwazi ukulonto njani ukusubmitha ama-CV wethu ema-ofisini we-ANC. Siyintsha futhi sifuna ukuthi i-Government of National Unity ithathe lento yokuthi intsha ayisebenzi serious because of i-unemployment e-South Africa ikhuphuke nge-3.4 million manje. So siyintsha yase-South Africa sithi sifuna umsebenzi, ama-skills sinawo futhi siyakhona ukulonto njani ukusebenza. Sifuna uGwede Mantashe lento ayishilo akwazi ukuzimela. Wena njengemufi lomusha uyasebenza nje? Angisebenzi, ngihlezi ekhaya and abazali bami babheke kimi bahlezi ethembeni lapho kungathembeki khona. Manje kulomshuco nihlose kuthola ini kiwo? Kulomshuqo sifuna ugovernment wethu asithathe serious as youth futhi sifuna ama skills development azo sustaina intsha futhi umothathisa ukubhekisisa kahle i4.6% yentsha engasebenzi eSouth Africa as ugovernment wethu ufuna bewenza isambululo sokuthi intsha isebenze. So sifuna wonke
umuntu omusha athathe istand manje sokuthi eze asupporte kulo mshuquzo esizobe sinawo. Ngotiphi ke sesivala inhlangano lenibambisene nato kulo mshuqo? Ziningi inhlangano esisebenza nazo njenge-FOIA of South Africa baze on board nezinye inhlangano ezizobe zikhona ngomsombuluko mhla sisenda i-memorandum futhi nama-CV wethu eLuthuli House. Sinifisela konke lokuhle Lindo. Loyo ke bekungulindo kuhle yende longumhleli wemshuqo lolwisana nekuswelakala kwemisebenzi elusha lotawuba khona ke ngemsombuluko kuleli viki lelitako. Indvuna yelitiko letekuthengiselana Parkstown ithi kunesidingo sekufaka luhlelo nemithetho kutekuthengiselana mhlaba wonke jikelele. Tawu bekakhuluma eDavos eSwitzerland lapho kuchubeka khona ingcungcuthela idemnotfo yavelonke. Uthi Tawu uhulumende usebentela ekusabalaliseni tindlela tekufinyelela itimakethe temhlaba nasekuqinisekiseni ukuthi timboni tiniketwa kwesekelwa lokudzingekako titekwati kucudzelana naletinye ezingeni lemhlaba. You trade with countries, you have to create rules against which you're able to trade with countries. You have to create certainty for business to be able to invest and create certainty on the trading environment. And I think a lot of emphasis has been placed in various sessions here about how that evolves. Fundza se-Gauteng City sitibeka njengendzawo yekutshala imali nelisango lekungena eAfrika. Gauteng is an economic powerhouse. I mean, 35% contribution to the country's GDP. We are a small province by landmass, but we've got a population of about 26% of the total population of the country. So in terms of workforce, we are well positioned for investment. Ganzige lengcungcuthela itawuphela kusasa. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso mahlalela ke kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu uphethe tip lamuhla. Lindelwa sivusela kumbukelo kuzoba teswadi ku SABC1 ekhaya nathi ke lesiphethe kuhlelo namuhla nzambama njengoba ke sinasodolobha kumasipala weCity of Mbombela kulesifundza sempumalanga kutawubwa kabandi imonakalo kwemigwaqo yakule lidolobha lidaleke nganathi ke imvula lebeka sithi ngemandla kunawo ke malanga la ke ndlule ngetulo kwaloko imelika seyihocinga lokuphelele kumtimba longamele ke tempilo umhlaba wonke ejikele WHO simemeke bahlati betinzaba temave emhlaba kuthi ke sitawubo singabe ke nasike sinqumo sayo ke imelika siyahamba sibe nawuphi umthelela kumave emhlaba siboleke indlebe ngesimbi esithupha kuzomade bensimbi esikhombisa kulihlelo letiphuma embiteni kumsakado legwalagwala nzamba malehle thimba egoli sibonga indlebe mbukele ekhaya. Sibonge Sibu ayike tiguca lapho ke talamuhla siphinze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi esikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo nzamba malenhle ngwane. Asikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngorelo umuhle sibuka kakhulu ke kulindelwa kanti ke masibuka sithombe sakho akhombisa kumahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke lacishe empumalanga yelive ngorelo umuhle njengoba lapha kuye 30% lonke imkhivane longasheni kanti ke mawehla ke lawo yensholo kabi kakhulu kade Eastern Cape ukhombisa ke la kumbonya ngemafungo ngorelo umuhle kanti ke masicubeka sibuka naselangeni la kusasa asesekhona lawo mathuba emvula kakhulu kade empumalanga njengoba lapha kuye ke la 30% kanjalo nesifundza ke Limpopo kanti ke mawungena ekhasi nelive likhombisa ke kumbonya ngemafu njengoba mawubuka ke kakhulu kade Eastern Cape likhombisa ke la kubalela ngorelo
lomuhle kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke ukuthi lingahle ke lidume kakhulu kade encenyeni nesifundza ke la iKwaZulu Natal kanjalo nencenye yesifundza ke Limpopo ikakhulu kade kanjalo nemoya lobonakala ke uvunguta ke elwandle ngwalelo muhle kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la naselangeni la kusasa sisekhona ke lesixwayiso semoya lokubonakala ke la uvunguta ke elwandle ngwalelo muhle kanti ke ngahle ke kucubuke nemlilo ngenxa ekushisa ikakhulu kade lokukhona ke eveni ikakhulu kade isifundza ke la eNorthern Cape kanjalo nencenye yesifundza ke la eFree State ngwalelo muhle kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani elangeni la kusasa masibuka ke sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha kuye ke la 30 nakubo Bronkhortspruit kuyashisa ngwalelo muhle kubo Johannesburg kubo Carletonville kanti ke 31 eVereeniging kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana ke nabo Musina bo Thohoyandou lapha ku 30 wehlele ku Parabula kuyashisa kubo Bakersford kanti ke lifuthumele Mokopane ngaye ke la 28 ngwalelo muhle kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo lefana nabo Middelburg lishisa likhipha umkhovetsheni nga 30 lifuthumele ke Sikhukhuza eMbombela nga 29 wehlele ke Emelo ngaye ke la 27 kanjalo naseMkhondo ngwalelo muhle kanti ke sifundza iKwaZulu Natal ngwalelo muhle mabukwa indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 29 uLundi Richards Bay 27 kanti ke Mnambithi kuyashisa nga 31 kanti ke Pietermaritzburg lapha kuye ke la 28 eDurban ngwalelo muhle lapha kuye ke la 27 kanti ke Eastern Cape unzawo lefana nabo Maletswayi kuyashisa ngaye ke la 30 kwaNojoli kanti ke inquba lapha ku 31 kanti ke Komani lapha kuye ke la 30 nakhona kuyashisa ngolalo muhle Western Cape unzawo lefana ke la nabo Vredendal 28 eBeefort West liyashisa nga 31 kanjalo George likhombisa ke kuphola nga 23 kanti ke Northern Cape unzawo lefana nabo Springbok lapha ku 26 eCalvin ya 30 mabuke DA lapha ku 36 kanjalo nase Uppington kwanelo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifundza eFree State unzawo lefana nabo Bothaville lapha kuye ke la 34 eVelcom 33 kanti ke Fixburg lapha kuye ke la 30 ngwalelo muhle 31 eSasolburg eFrankfurt nakhona likhombisa ke la kushisa ngaye ke la 31 ngwalelo muhle kanti ke iNorthwest masibuka ke la indzawo lefana nabo ikakhulu kade ngwalelo muhle boTosca ngilithinye ke indzawo leshisa ngaye ke la 33 kanti ke mawuhlele eFreiburg lapha ku 34 kanjalo nakubotawu likhombisa ke kushisa kuleto indzawo leto kanti ke mabuka indzawo lefana nabo Rustenburg lapha kuye ke la 33 yashisa kuleto indzawo leto wehlele boPotchefstroom kanti ke Klerksdorp lapha kuye ke la 33 mabuka indzawo lefana nabo ke la eBolichenberg ngwalelo muhle likhombisa ke kushisa njengoba nazi sifundza ke la kubalila ngolalo muhle nobe ke sinawo ke la umkhivana longatheni ngolalo muhle ngivumele ngithi busuku abube ngilobuhle.